بله تماشاوان هجاد خلککی دندا دنگی بربجیران دال باجار آمده ام دی سال پیش بری هفن در و اورا لی در و گرمه جبر چه گرمه هدی بهارت لی وکی دنشی سویه که آداره یعنی روژا یک شمه امی هل بجارتنا کی دیروکی بینن اف هل بجارتنا هرمیه سه میوانی من دی سال جمنه لنا باجار آمده ام دوچت بن حسین بیوغلو بربجیری اک پارتیه یه شار دریا رزانه yani ye bağlarane tagamazın ya her mazın ya bacarı Ahmet'e ya muhat ber billboard'e HDP dajit için ordu devan lenha billboard'e tajihne seydame tajibinin haroş arabetten tend için yani seyarete maşallah kelam yavan stran yavan AK Parti ve AK Parti berbejeri برای ولات پرور و دموکرات برز رمضان قهرمان ارتجی بخیر هاتی سرچاوا او جی بربجری یعنی شهریه نامزده کی سر بخوایه یه برای ولات پرور و دموکرات هر وصا مامستا انس اکدمیر جی بربجری یک کایا پنار پارتیا سعادتیه اما به پارتیا دستلاتدار دست بکن اک پارتی روشویل باغلارا چاوه بله دو ایواره من وصایین کی مذکر که هلما ایرو حتی ایرو 65 روزه me çikiriye مذکر که 16000 اسناف رزانی من زیارت کریه 16000 265 روزه دا 265 روزه da şevezi en endik dü bina emçune misafiriya lederi ciran xıstiye me halu hatire wan pers سید اس برسکی کرد و کرمانجی دبیا گوتنی می فلکلوریک دبیا دین حضرت محمد دین عشکره وقتی تو دریا دی خلق چه بجنش ترا والله وقتی کل دریا دیگر جسادی شست و بخیراتنا سرچاوراتنا بله جسادی دهزی قصور مزنکن والله ام نمساعدن فقط جساد اوی کجورات بجن وی و سرچاوراتنا اشترسانه یان بریم ام ترس قضیه ال دیاربکر ترس شكيت ترس يعني خلقي ما انا زي شكيت ترسه باشه من باساتش بو كنت بيج بالي كلام كده خلق شكيت ترسه خلق جهده بيت ترسه مثلا دشن مال رودرين صحبتكن دبن ام جواندا داخوازي بروجي خود بيجن ام جواندا ام يتشي خدمتكن ام جواندا وانا قالدكن تشتي تابي دوي استايدا ام تخوازن كفوترا بكشين هيكي بيجن قيدزي تديد بيجن والله القصور ميزانكن والله راي مجورانا والله ام تخوازن ونورن والله ام زانن كو خدمت و خبات بودبه لي فقط والله من رسمي منكشينن بلا درو جيران منبينن بلا درو جيران منبينن پاشه تشتكينه بيجن زراركينه گيجمه بله ها demek ki خلق شكيت ترسه خلق شهاده بيت ترسه كاكي رمضان بربجيري اتفاقي كود بيجن اتفاق ولات پرور و دموکرات HDP وسوجدارت که دبیجه او خدمتا بگوتنه واد بیجم AKP کن یعنی جبرکو وندر کتنه و دنگ شغل که قصور میزنه که AK Parti مزبنی تو صاد بیجی دولت بخشلی جید به AKP کنها به هفرانه او بعربی دو سبق اللسان يعود جانا دبك جدبي وصدر كيف يقصد دولة بخصاين بخشلي بله دوامي دبيجا عدالة وقال قرار بارتي يا دبيجا AK Parti tamam em bejin جانا دبك جدبي berketme o kadar öklünde yani yani mebest önemli armanc önemli HDP ve sujdart kendi ben evbere İhanete o jibo kudengi HDP bide AK Parti'yi jibo wi mebesti arman cihati avakirin gotene ki yanji ditene ki rast an çevte terminat HDP çima vi sucil wet ke sedi set Brahimeti sedi set çevte em dibêjin bariqat û hendek qayûm bira tune nebin bira xeletiyê mezin tune nebin bira bajarên me bira xera nebin tiştê xelet em nexin ber milletê xwe ew mesela em bêjin ji aliyê Kurda de jî tiştê ama rastiyê ki o hayır dibe yar yani konkret heye mesela ew kesin ku dengê xwe bidine AK Parti'ye de zêde dengê xwe rayê xwe bidine we yan ew kesê berî ku dengê xwe didane HDP de dengê xwe bidine berê welat perwer û demokrat birda tu muhasebekî çawa dikarî tabii ez ana bi rastî yani muhasebe AK Parti zayıf ki yan HDP zayıf na her du jî
برکو یعنی سیاست وان شخوا وقت راست به ام شخوا ام تو نبن یعنی سیاست راست به ام بیجن کت خدمت راست به شخوا ام تو نبن دهل بجارتین ام بیجن یو وانا خدمت کی راست دکن درست دکن نه اوجه شخوا ام نامزد درکنن برکو ام هفدو نعجبین ام هفدو ناخوازن ام درد کبن yani raya HDP'ci, raya AK Parti'ci, raya vekirici, em bejin ebe tarafçı, em ev dixwazin, yani van rayacı dixwazin. باشه اره. باشه برز بربجێرê me Partiya Saadetê tu wek Kurdekî berbijêrekî Kurd di nav Partiya Saadetê de بله tu bi çi qewl û belên yanî dibe soz û qewlê te ji bo xelkê çi ye bi Ne. kîje polîtika û felsefê û niha siyasetê di nav xelkê Ne. bajarê Amedê de dikin برای همو تشتن از سپاسی خو پیشکش دکم و جه همین نامزد رازی سرفرازی دخوازم برای همو تشتن لوی ولات بسالایه چند سالایه گلک ام بیجن خلاتی گرینگ هاتنه کرن و گلک کسازی وان خلاتیان لسر ناو خو بوان شغل اندنه سر وان تشتان لدمن خدا د تشت خدا وان تشتا سر وانا هاتنه خبردان ایجا پولیتیکای خو سیاست خو ام بیجن سر ویا کرنه خدمت شارداری نه خدمتی که ام بیجن تنی بس پارک و بخچه و رینه چنه؟ گره درباره آبوریه دازی شارداری کاربن بفکرن ez virda Seyda Birêz Beyoğlu wezîfeya şaredariyan çi ye berbijêrê Saadetê dibêje tenê ne park û baxçe û hedîqe û tiştê برای wan خوراک بێژم ئەول ئەلبەتەکی وەزیفا ئەول ڕێیە وەزیفا دنێ کو ئەم دبێژن قالدرمجی ڕێژ ئینسانەیە وەزیفا دنێ پارک و بەخچە و شتەراکۆ بێژم altyapı bine sazî yani kanalizasyonu evana asıl görevi var. Fakat pay viyadazi en vazife mezun mühim gerek li halqi وی لگلی کدوی قضای دا لگلی کدوی شهر دا اوه دو خودی دبن هنه لوان را خودی در کدو جی بخش ملت همه چیکن جی سپور köy گند سپور همه چیکن دوان گند سپور دا بی ازنا خود دوانا دا جی فوتبولیه به جی باسکت efendim جی حوزه کته دا صوبریا بکن هبن جی کته دا صبی ورن راحت شوا بليزن جي اويني وان هبن جي كتدا راحت جنجي ما ورن خوشكل ودري كتابه بخوينن استراحت بكن وانا تمام تشتا تمام وي مصرف وي تف عايده بلديه بيچي بكن اف پروژه کو برز بیوغلو dibêje çawanin بله ایجا راست وانا تشتا گلک خوشن yani وك من گو نبستني وانانن yani وانا شخون اصل وظیفانه جبه پیشتر زیگره ام درباره اکونومی کو آبوری ام جرا دبیجن yani آبوری دا پرورده دا yani eğitim da د kültür da د tarihi da دیروکی da زیگره پروژه مهبن مثال امانه لنفشه قیاف نرانه امانه لوانه گره مثلا ام دبیجن پروژه کامیک ام تشتکی تاریخی کلتوری ام چکن yani دیروکی و کلتوری همزی چانت دا هبه ما قوا وی وظیفه جمره هات گوتن ما تلفن کلتور مدرلغی کر ما گو کا لوا تشت تاریخی هنتنن گوتنن ما گو ام کارن لوا چبکن ما پرس کر اکیبا ما پروژه ام رونشتن ما گو ام مینیامت چکن مینیامت چیه مینیامت مینیاتور müzesiye mamosta basa müzeki minyatüra kiriye cibuku bajarı Ahmet'e de herkes bibine proje teçine Diyarbakır navçe me van navçe hem her şey namzetin vanaji tev bin cennet yani cennet bin her tiş kemasya ütün ne bin şey ed nav de dijin kine ev çav ka mafuaza diyevan ka mektebi van dibistana van ka yani ev mafuaza diyevan ev çav خدا بجه زمانین و هبونا و مسوگریا منه غارانتیا منه جبر کت ملایی به آیت کی مشترک بود خدای تعالی بجه
جبكون هذو ناس بكن جهدو حز بكن وهر وصا زمان ورنج شربين واجي من جهف جدا جدا شركريا وأف دليل حبونا منها إيرو داخازكو بدافي هذا بيجي وبدافي هندكي لاين سياسي جي تينا قوتن جالي وضوا دناف بروجي خدا قد جبوي فيركرنا زمان پروردهی وین ناسنامه جبوی ویجی قد پروژه و هنه آنها برای مهدی از ویاج برای خورا بیجم ده تاریخ ترکیه جمهوریتی دا تو لیدره کی تو سروکه کی کبقاس سروک ساین رجب طیب اردوغان جگل انسان ترکیه را جحق وان را که titizlikle em bibêjin bi samimî bi xweşkî bi biratî ku xunêzê wan daye tu lîderekî heta ana natiye Tirkiye. Bülga me da, coğrafya me da mesele ziman nine. Mesela ev HDP uştera bibêjim û PKK ku em bibêjin evana dava ziman nine. Çünkü di lîderê wan da di serokê wan da tu hebekî ku em bibêjin Kurd û em şta bi dawekî xelqê Kurd ve nine. Sayın Cumhurbaşkanı me, Sayın Reisî me dibê çi em tek bayrağa me heye, tek devleta me heye, tek vatanê me heye û اشترى ببيجم ام حميد تركيا ام حميد تركيا لنا ناخر نافرين ابي وقت ام بيجن ام حق سيد ناخر يعني ام حميد تركيا لنا ميزا انا اسلاميت دازي دماغوك ان اكرمكم عند الله يتقاكم يعني كي طرف خود دا طرف جبو انسان را proje wî, programê wî, iştera bêjim faydalî be ew baş e. Yani ew tek al, tek millet, tek welat min nedixwest ew ya bêje berku ji xwe ew dibêje xeletî herî mezin ji xwe ew e. Yani welatê xwe jî, bajarê xwe jî em bi xwe îdare bikin, em wer dibêjin, ew yek û ne qayûm ne hendek min got ya jî. هذا سلوغان هو Erê. كيكي انس بلا قوتنا خبيج السيده بله كيكي انس عندنا منازه هالبجارتنينا دوهي البجارتني دا ام دبيجن كي جبو وي شهري جبو وي ولاتي جبو وي ناوچه و باجار ما كي تشتي باش دفكره برا او به وان تشتابه خذي بريوي جبو شخص پر مهمنن يعني بري شخص كره آزاد به باشه سيداي از بياز بيجن سيداي حسين بيولو Keremke gotine teşekkür ettim biremin. Divi seçima hizmet mahalli seçim koyam diyeceksin. Hizmet, huzur, iş seçimi. Bana işim. Gelek spas. Brez Hüseyin Beyoğlu. Teşekkür ederim. Brez Enes. Jehir devalı kurazi gerek spas teşekkür ederim. Ramazan Gelek spas. Tamaşavan hecam hatın davya bername خواه دخلك کی دن د برنامه کی دن دا به میوان جدا بلکه الباجاره کی جدا اما دیسا لپشپری وبن و دنگ بربجیران جوار راک هینن حتی برنامه کی دن حتی هفدیتنک دن خاطره و روکن و دلشابن هر شاد و بختوار